Концертом в филиале Большого театра Советского Союза закончились вечера якутской литературы и искусства в честь 325-летия вхождения Якутии в российское государство. На концерте присутствовали руководители партии и правительства. Москвичи с большим интересом знакомились с самобытным искусством якутского народа. Сатсырда сайра қалған сарыты, сандал күнім тақсыта салғын,
시가 가투테이 수부 덤털고 tühüger tüspü ni ehi kaydir derebit anyu külü olur bu satsın satsıradayn uruy tuskulalar bu sargıcalı satarabıt su bulura tomtor bar kayıt kanagas kırdakka açıkım dallıyı torgulu toruluyu canım sergem doğruyu satsıya da katan kavaran kallantan kalırtını kalıyan diye kıydan keli kaldırmagan baraksan bürü baktan ahı